U gradu Štvarigradu život je precizno proizveden, a prirode odavno nema. O, ti, Bok! Ej, Bok, Andreja! Hoćeš vidjeti nešto cool? Što je to? Drveće, i to pravo! Znaš, pa nekad je raslo posvuda. Sve na svijetu bi dala da mogu vidjeti pravo, živo stablo. Od autora filma Kako je Gru ukrao mjesec. Što je sad, kockoglavci? Slijedite ga. Želiš znati što se s drvećem zbilo? Nikog više nije briga za to. Ali ja sam taj! Ja se jako brinem. Sve je počelo jako davno, kad sam slučajno probudio mistično biće iz njegovog stoljetnog sna, Loraksa. Hej! Si ti posjekao stablo? Hej, što je ono? Mislim da je on. U 2012. Ti moraš promijeniti pravila. Računaj na mene! Pođi na put. Ti ne živiš u prekrasnom gradu. Ti nema nikakvog razloga da poželiš ikada više izaći van grada. I promijeni svijet. Ako nitko ne ispravi nebrigu tu, sve će i dalje ići po zlu. Zadnje sjeme trufulke. U toj sitnoj stvari krije se budućnost. Nagazi, Tine! Sad bi te stvarno mogla poljubiti. Nemamo vremena! Možda ima malo vremena. Loraks, zaštitnik šume. Otkud ovdje ovaj dlakavi kikiriki? Ti to meni kikiriki, ha? Drmnete kiki po nosu. Ej, pa neću udarit ženu. Ha? To je žena?